Pri 24 se je okužil z virusom HIV. Bolezen, ki je v Maroku še vedno stigmatizirana in neustrezna zdravstvena oskrba, sta ga pripeljali do tega, da je pripotoval v Španijo, kjer je zaprosil za azil. When I went to seek the medication from the health system in Spain, it was very difficult, you know. I found this very big problem. I started having flashbacks from Morocco. I went to Red Cross, Caritas, to another organizations in Spain, you know. It's very difficult, the same. So there in Spain, you actually didn't get medication? No, I did not. And I slept in the first night, I slept in the street. In the first night. That was in November. It was cold. Zato je pobegnil v Švico, Belgijo, kasneje Avstrijo, kjer so mu vsakič znova povedali, da ga morajo zaradi dublinske uredbe vrniti v prvo državo, kjer je zaprosil za azil, v Španijo. Od marca je v Sloveniji v azilnem domu na Viču v Ljubljani, kjer je po začetnih težavah dobil zdravila, zdaj pa si tu želi ostati zavedno. Lahko zdravstveno stanje prosilca tisto, bodi si fizično, bodi si psihično, ki v določenih primerih predstavlja resno tveganje za takšno ravnanje. In v tem primeru se predaja ne sme opraviti.